Para todos os eventos que teñades este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores. Podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro, queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, nas Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimiento. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Benvidos e benvidas a De Festa en Festa. Hoxe atopámonos aquí, en Meaño, concretamente no precioso Muiño do Ferreiro. Estamos rodeados de natureza, boa comida e un ambientazo porque se está a celebrar a 21ª edición da Festa dos Muiños. E como xa sabedes, a nós encantan as festas. Así que non cambiedes de canal e quedádevos. De Festa en Festa, comenzamos. La playa de la Lanzada, esta tierra gallegana. Este non hai que no paje, Ademais da festa, tamén deberías saber que podes vir aquí en calquer outro momento do ano para desfrutar dunha ruta de muiños que hai arredor do río da Chanca.
Estamos aquí con Carlos, antes de nada, noraboa pola festa, por todo en xeral. Contanos un pouquiño cal é o truco detrás de que isto saia adiante ano tras ano. Hola, pois gracias pola felicitación. Pois hai un traballo detrás, sobre todo concelleiros, e hai outro grupo tamén de personas que fan posible este evento que se organice. Isto naceu como unha xuntanza de veciños nunha zona aquí emblemática, unha zona característica que é unha área recreativa que é aquí en Lores, nos Muiños. O muiño que temos na parte posterior é un muiño de gestión municipal, que está externalizada, que funciona bastante ben. E é unha zona con área recreativa e levamos xa este ano, estamos a falar de 21 edición, onde nos reunimos os veciños, os amigos e familiares. Mencionar que a ruta do Río da Chanca iniciábase aquí, hacia Armenteira, hacia Mosteiro de Armenteira. Desde fai 3 anos comunicamos este tramo coa zona do mar, coa áreas recreativas dos Pasares. Entón comunicamos a zona do mar, área recreativa de Pasares, coa zona de interior, que é a área recreativa dos Muiños de Lores. Isto é increíble, a verdade. Tremenda organización, tremendo todo. Ora tocache disfrutar, non vas a disfrutar un pouquiño, ou non? Efectivamente, temos música, temos comida tradicional, pulpo e carne ao caldeiro. E pasar estes momentos, momentos agradables e que nos queden no recordo cos amigos, veciños e familiares. Estamos aquí detrás do que vai a deixar as barrigas todas felices. Contanos, que é o que estades a facer? Pois estamos facendo un pouco pulpo e despois unha pouca carne ao caldeiro. De entrante vamos a poñer empanada de... Casera? Sí, de atún e máis de bacalao. E despois, nada, continuaremos co pulpo e pasaremos ao terminar 3 voltas de pulpo, que lle repetiremos 3 veces, e despois pondremoslle a carne ao caldeiro. Postres tamén hai bica, hai tarta de mazán de postre e helado. Estades a todo, Sí, un pouquiño. Como facedes para darlle comida a todos estos a tempo? Bueno, pois, non, é a costumbre xa é o noso traballo, vamos. Pois moitísimas gracias, porque gracias a xente como a ti, o resto pasa un día espectacular. Sí, pero é o que merece a pena, non? É o que lle gusta a un, que a xente marche contenta. Pois nada, agora estamos preparando o viño para ir servindo as mesas e agora nun ratiño xa comezamos con comida. Sí, de gusto, Estamos aquí todos en equipo facendo e... É un equipo ben grande. Home, por suposto, porque senón non damos, hai moita xente hoxe aquí. Preparados? Preparados, sí. Maroxiña foi ao muiño e non foi para moer. Foi por ver ao muiñeiro que a quiso conocer. Yo tamén te quero conocer. Oye, eu tamén a usted. Yo cuando sea mayor voy a ser como tú. Yo voy a cambiar de sexo y todo. Eu porque non podo ser máis pequena, senón eu tamén sería como a ti. ¿Ves? Pero esto tiene un aliciente. Tú sabes porque yo soy ahora más pequeño. Yo era más alta que tú. Sí. Mucho más. Non son moi alta, No. son os tacóns. No, yo era mucho más alto que tú. Pero entonces no había zapatos. Y al andar descalzo me fui gastando. Uno puede disfrutar todo lo que quiera aunque no lleve dinero. ¿Me entiendes? Sí. Había uno que el hombre le fue mal en los negocios y entonces todo el mundo le llamaba y se cambió de pueblo. Se marchó a otro pueblo y entonces estaban en un bar tomando algo, viene uno, con permiso tú, y le toca así en el hombro y me dice, a mí también me deben, coño. Tiñeches a todas? A todas, cantas hai. Entonces as expectativas por aquí están altas, non? Naturalmente. E ben sola ou ben acompañada? Eu acompañada, non ves co compañeiro. Ai, que guapo, que guapo. Foi guapo. A muller dicelle se ven uxe solo, a festeira que ela é. Se houbera festa mañá pasado, ainda xe non iba a casa. Por aquí xa te pillaron. Pois desfrutade moito e comede moito, que necesitades enerxía para logo botar nos bailes. Bueno, e ti tamén come algo, tamén tes enerxía para estar co aparato na man. Que estamos un pouco apagadas porque entre que tes fame, sede, todo non... Vamos a ter que chamar aos gaiteiros para aquí para que vos traigan. Eu penso que sí,
A botar nos bailes, non? A botar os bailes, a alegrarnos, tocamos las palmas. Hay que disfrutar de esta fiesta porque esto es que se lo merece, ¿sabes? Merece el sacrificio de venir a estar aquí comiendo y pasando un día aquí con toda esta gente, ¿sabes? Porque ven pola comida, pola música ou polo ambiente? Por el ambiente, porque coméis música hay en todos sitios, pero el ambiente no es el mismo. Cada ano é mellor, non? Cada año maior. Vas a botar os bailes despois aí? Hombre, lo intentaremos. Despois el vinico nos hará bailar. Tennos que demostrar aos galegos as salsillas. No, esa de... Sí. Además tengo buena compañía. Tengo la nieta aquí que es la que me va. Entonces ya non ven solo, sino que trae compañía. Claro, la mujer no. Baila pouco. Está che dicindo aí que bailas pauquiño de todo. Bueno, yo no soy muy bailarín, ¿sabes? Yo soy más de espectador que de bailarín, pero bueno... Se hace lo que se puede. Los pinos que se puede se hacen. O importante vir a facer ambiente, non? Además, de verdad, eso sí. El ambiente é cojonudo. Pois agora cando empeza o convite, que xa a xente empezar a comer, pois entregamos o primer detalle que se fai desde o Concello, que é o gorro, coa Festa dos Muiños, para que a xente, pois, se hai un pequeniño rayiño de sol, pois xa este cómodo e o leve de recordo para utilizar. Acabas de decir o primeiro, entonces vai haber máis sorpresas. Sí, despois temos o sorteo, que como vedes está todas estas mesas, que son as casas comerciales que colaboran con nós, nos dan os seus detalles e colaboración, coa entrada que leva un número, facemos o sorteo, pois entre os tres, aquí máis ou menos, habrá como 70 ou 80 detalles para repartir. Hai unha boa festa sin un bo grupo, non? Sobre todo en Galicia. Quen sodes, contade? Pois nós somos Sansuíña, pois o grupo levamos 36 anos levamos. Pero si vos sodes super xóvenes. Sí, pois, pero comezamos máis xóvenes todavía. Estábamos alá na adolescencia, dúsonos por tocar a gaita e a percusión, e dende aquela, pois, nesas andamos, tocando nas festas, nas romerías, nas alboradas de aquí da comarca e de onde nos chamen. A formación foi cambiando un poquinho, ao principio éramos 6, depois fomos 5, nun momento quedámonos nos 4 que estamos aquí, hasta que o corpo aguante. Que espero que sexan moitos anos máis, non? Ojalá. Vimos un pouquiño desta festa e vamos a aproveitar que a xente está a comer e que nos deron unha tapiña de pulpo para comernos tamén. Así que damos paso á publicidade, pero recorda que se queres que vayamos á túa festa, chama ao 986 71 07 41 ou escribe un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Organiza Concello de Meaño. Dende Lores un super saúdo para de festa en festa. De parte das lembranzas. Xa terminamos ca publicidade e estamos de volta coa comida. E ademais contaronos por aí que hai uns sorteos. Vamos a ver se nos toca algo.
atopamos as dúas mozas que tiñamos antes por ali tomando o sol. Que tal está sendo o xantar este? Ai, me encantou. Me encanta este sitio, sí. Xa comeste todo o pulpo, que non vexo nadiña, só vexo os platos así un pouco manchados. 3 platos de pulpo comemos. Así dá justo, sí que hai que vir, non? E agora hai huequiño para carne ao caldeiro? Sí, todavía sí. Porque despois a partir de mañana ya es dieta. Ya es lechuga y lechugas a la plancha, pescadito a la plancha y eso. É a primeira vez de vos aquí? Que va, no. 3, 4 anos xa vimos. Ya somos... Xa sodes fijas aquí, non po ano máis e menos. Hombre, a máis aquí é na festa da Brega. Nunca fose a festa da Brega? Pois nós somos, estamos afiliados a esta festa, mas a festa da Brega, estamos afiliados. Así me gusta, ides a todos os sitios, así da justo. Bueno, son festas moi bonitas. Pois a disfrutar e a comer, que mañán toca dieta, pero hoxe ainda... Mañán sí, mañán toca dieta. A parte de amenizar, hai que encher un pouquiño o bandullo, non? Home, algo hai que comer, senón a ver quen canta. Contadelle aí un pouco quen sodes. Bueno, somos o Club Prisma, vimos desde o Jorobe, vímoslo pasar ben todos os anos aquí aos Muiños, porque a verdade é que levamos vindo aquí... Cantos anos, hermano? Moitos anos xa, non sei se 5, se 6, se 7, moitos anos e nos encanta vir sempre aquí, porque é que vos iba a decir que isto era 21 edición e vos sodes moi No, xóvenes. sí, somos moi xóvenes, estamos un pouco castigados polo traballo, pero non é por outra cosa, pero... Queima moito la noche. No, moitos anos levamos vindo, aquí é verdad que estamos encantadísimos porque é unha carballera preciosa, é unha festa das enxebres das que nos gusta a nos moito de cantar e tocar, porque a verdad que é unha festa moi bonita. Moi bo ambiente folk, ambiente de festa, xa vedes pulpo, comida... Galicia é así, música, festa e sobre todo que non falta de comer, claro, lógicamente. Licor café, que non falta. Eso é importante. Aí xa está, e a bailar. Estabas un pouquiño máis animada, A culpa é do pulpo, que ten un picante que cuidado, fainos baixar do viño, entonces. Claro, hai que beber un pouco máis de viño para que o pulpo non suba tanto. Claro, porque senón fainos quedar coloradas, é normal. É a primeira vez por aquí? A miña sí. A túa sí? E quen te trouxo? Aí, miña irmán máis aquela, as dúas. A irmán máis a comadre son os culpables. Non se entiende demasiada festa por aquí, que trouxeron máis ambiente. Ahora xa viñeron 3 anos. Entonces meteron no corpo e nós viñemos. E ti tendrás que vir po ano tamén. Temos pensado. E ela tamén, que ela é o primeiro ano. Sí. A min trouxemela. Eu son de Marín, así que... Un viño derechos a propósito porque me trouxo ela. Entonces o pulpo espero que este bo, porque... O pulpo estaba boísimo. Estaba boísimo. Sí. Non, porque eu elegí os trozos en picante. Veño coa representante. Sí, de meaño aquí. De meaño. Van a ter que contratar para organizar a festa que lle traes aquí. Sí, trago ya todo, o sea, casi. Ademais de traelos, anímalos ben, que non... Hombre, ya que si non vayan pasar fame, non vayan pasar sede ninguna, non. Si fame xa nos dixeron que non pasan, que ese pulpo... No. Aquí ven. Traen bastante, o sea, hai comida bastante, de beber, o sea, non hai problema. Que tal estaba a comida? Estaba boa? Riquísimo. É que nós hai moitos anos que nos conocemos. Somos moi amigos dos campaños, Vives café contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola, tu amor creció como una ola. Moitas gracias. Esta fiesta como mola se merece una ola. Un lote de viño de Ana Digna. A ver, un redoble por ahí. Número 291.
falar contigo porque veixo que che tocou algo no sorteo que está a suceder agora. Tocoume viño, filla. Sí, e valo beber ti? No, eu axudo. Me vou beber todo. Eu agora non podo porque son conductora, non se pode beber. Así me gusta. Temos que repartilo. Pero para reserva e logo faz ti unha Pero festa bueno, na casa. sobra, me teño os fillos para beber. Así me Tamén, gusta. velo. Compartir e vivir. Somos compartir. Eu son amiga de compartir todo. Que nos enseña? Mira o que hai. Bueno, non sei, vamos a mirar. A ver. Vai no levar pa a casiña? Por supuesto que sí. Así me gusta disfrutalo, non? Sí, gracias, sí. Ya non sei se quero entrevistalo ou se me mete medo con isto, non vale. Eu aquí pregúntache como se usa eso. Eu tería cuidado todos os da mesa que hoxe... Bueno, tende cuidado que eu teño mando hoxe. Xa empezo a entender por que traes tantos amigos, Tocouvos todo. Sí, bueno, todo no, hay que compartir, ¿no? Me ha tocado las botellas que se las ha regalado a un amigo que se van para Murcia, al compañero de la desgranadora, y ahora a mí me ha tocado este lotito de conservas, ¿no? La suerte que se ha puesto un poquito de nuestro lado, simplemente. Invitar a toda la gente que quiere venir para el próximo año, que aquí serán bien recibidos. Perfectamente bien, la comida está fabulosa. Comimos aquí un pulpo que estamos todos llenos. Y no, que queda por chejar, Sí, eso me dicen. Pero aquí mi amiga Eva acabó de ganar un regalo, un sorteo, y a ver si nos tocan más. Así me gusta. ¿Quieres enviar un saludo? ¿Quieres decir algo sobre la fiesta? Un saludo a toda la familia. Estoy aquí con tíos, tías, prima, primos. Así da gusto. Y familia, toda la mesa entera. ¿A poco vais a ocupar todo? Sí. Muchos saludos a Rajón y a la familia que tenemos en los Estados Unidos también. Todo moi ben, moi bo ambiente, boa comida, boa temperatura. Que tocou algún sorteo por esta mesa? Pois sí, dúas cousas. En serio? 2 entradas, 2 regalos. Así da justo. Así da gusto, un día perfecto. Hai que repetir, entonces. Hai que repetir, pero nós xa repetimos todos os anos. Sí? Cantos anos levades vindo? Desde que empezamos, desde que empezou a festa. Así da justo, o sea, son desos máis fieles aquí. Somos fieles, sí. Mándame por aquí porque di que non eres de aquí. De onde eres? De Madrid. É a túa primeira vez por aquí? No. Tengo familia aquí. Non pouca, pelo que vexo, non? Tengo toda la de mi padre. Sí. ¿Te gusta vir por aquí? Sí. ¿Qué tal la comida? Muy bien, hay mucha. Mucha. Pero logo botas os bailes e xa baixa todo. Bueno, yo no voy a bailar, pero yo veo. Eu é a primeira vez que veño, Sí. Porque eu son de Pollo, non son de aquí, pero é igual, podemos vir igual. Pero estuvo de maravilla, de maravilla, de maravilla. Para repetir, non? Para repetir, se por anos e Dios queres, estou viva. Sí, muller, home, estás como unha polvo rosa. aquí. Estás como unha rosa con comida como esta. Mira, se lle enfocar ao pulpo, ainda era máis bonito, porque onde estea o pulpo... Entonces xa sei por onde te convenceron. Por eso, eu vim polo pulpo, a pulpo espectacular. O do pulpo xa o conocemos, que é veciño noso, e entonces xa sabemos como traballa. Ai, enchufe, Tamén, sabedes tamén. que fai ben. Tamén, de maravilla. Veño a interrumpir un pouquiño a siesta por aquí. Que tal? Non sei como estáis dormindo con tanta música. No, dormindo non se pode. O que pasa é que, bueno, estamos os tapóns aí un pouquiño pois para non oír tan fuerte, pero ben. A verdade é que encontraste... O musical está moi ben, esta música está estupendamente. Desde ali arriba vese todo moi envidiable, a verdade. A verdade é que este sitio é espectacular, espectacular. E a festa encontrámola pois de casualidade, porque viñemos a comer aí, encontramos a festa de casualidade, pois aquí estupendamente, tomando fresco. A ver se pa ano vindes á festa tamén, non? Pois terémolo en conta, pois sí, quizá que sí. A tomar o postre, o café e a seguir disfrutando deste día.
no pague, Este non hai que no pague, Este que regalo, Muchos años! Para escoitar, para bailar, para mira, de que sea podemos bailar ou se non así, tamén sentados, tamén se pode mover un poquinho o corpo, vale? Señoras, señores, disfrutamos, cantamos, somos Prisma, vale, mira. Yo tengo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. Señoras, señores, la cantamos. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Oye, vamos a cantar entre todos. Más te quisiera, fuerte, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Eu non son de aquí, pero que se comporta moi ben esta corporación, que é do PP. A ver, entonces doulle as gracias á corporación, ao alcalde, que non o conozo, é o único que lle podo dar, que me encantou a comida, e nada máis. Este señor é de aquí, aquella chica que puede hablarte, esa chavala pode falar. Pon aí o micrófono aí. Pola, fala, Pues damos a enhorabuá. Pois ter por aquí o alcalde para poder darlle usted tamén a enhorabuá. Pero é que non o conozo, muller. Conozo de pollo, a moldes, pero eu non. Pero bueno, é igual. Eu estou aquí, me encantou a festa, e po ano se pode volvo. Eso é importante, así me gusta. Oye, quiero gente bailando allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo, mira. Quiero gente arriba, arriba, arriba. Pasa bien rico. Y si la casa no canta para aire, te pongo amigo. Oye, la bailamos, mira. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí se decide en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Señoras, señores, dadle un aplauso para aquí, para los compañeros. É o segundo ano que vimos, gracias a estes amigos todos que temos aquí. Nós somos de Caldas de Reis, que o pasamos genial, que nos encanta esta festa. Genial, que desde corto a ti. Sí, bueno, eu sou moi festeira. Así me gusta, alguén ten que levantar a festa. Claro, é que son o alma da festa aquí. Que me encanta isto, encántame a unión que hai. Viva Galicia, viva o Salnés, e viva o viño do país. A ver, contádenos, a quen lle tocou isto no sorteo? Unha rosca e cerveza. E ti, reina? No, tampouco. E gusta o churrasco máis as cereixas que lle tocaron a Juan? Sí. Ides a disfrutar delas, ides a comelas todos juntiños. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Pero mire cómo le bailan, ándele. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Véñate a atrapar por aquí, que tal estás a pasar? Moi ben, de maravilla, genial, genial este ano. A
Como se repetimos todos os anos. Sí, levas moitos anos. Moitísimos, moito, Tal é moito. a túa comida? Ben, ben, moi ben. Ahora baixala, non? Ahora baixar, facer un pouco de ejercicio para facer de ejercicio. E a disfrutar un pouco de Disfrutar un pouco. Que tal a comida? Moi ben, moi ben. A repetir? Repetimos sempre. Somos clientes asiduos da. Así da junto, coa. O sitio estupendo, a compañía igual, en familia, e moi ben, moi ben. Los pocos hombres que hay son prárragos de mujeres. Atopámonos aquí co grupo de As Lembranzas, inda que, bueno, vou vos a deixar que vos expliquen elas quenes son. Contádeme un pouco. Boas tardes, pois somos As Lembranzas, somos un grupo familiar, esta é a miña filla, esta é a miña irmán. Hoxe viñamos aquí aos Muiños de Lores e andamos por todo Galicia facendo fusións e recopilación de cancións tradicionales. Bueno, hoxe vai ser festa rachada, porque aquí a xente está cunha enerxía que está brutal, entonces... Como din os da nosa banda, están as lembranzas e os lembranzos. E estamos xa preparados para dar o máximo e pasalo super ben. Podes buscarnos en Instagram ou en YouTube ou en Spotify, donde que irades. Lloramos pois polas vacas e as vacas polos becerros, así van as castellanas cando se van os galegos. Despois de que xa che sombras, acercaste a beira miña, yo que comeu a faleca, que coma tamén a espiña, non me tires con pedriñas, nin con mazas recortadas, eu para ti non nací, non me sigan as pisadas. E isto é todo, ata aquí a festa dos Muiños en Meaño. Ahora vamos a deixar un ratiño coas lembranzas e recordade, se queredes que vayamos á vosa festa, chamade ao 986 71 07 41 ou enviade un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Nos levamos a cámara e vos poñedes a festa. Mira Manoliño, non toque la viola, non che está o forno pra vender nel bolas, vos solo lumea unha estopa e o demo sopra que sopra. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia. Del garaje, del coche, del negocio. Soques. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso?
En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais.